Oui, bonsoir. Miss Marie, crie. C'est voici qui fait voilà. Yon maman qui gagne deux petites filles. Li remet youn ke l'autre. Kounya la, mel météo l'école la ville. Tous les matins, saute nan dehors, li pote manger. Il mette dans maison pour yo. Kounya chaque jour, kounya la vini, li gagne un chant et puis li chanter. Et puis il commence à chanter. Et puis si dame nan ouvre porte là et puis il mette manger. Il commence à chanter. Amon tore vini non. Moi di ou belle comment sera vini non. Moi pas besoin amando ou mettre te là. Amando tore vini non. Moi di ou belle comment sera vini non. Moi pas besoin amando et puis porte là ouvre et puis il mette manger et puis l'aller l'autre chicata même pas besoin même pas balan rien kounya nan kaya. Mais voilà gon diable même cap coûter comment les mamans sautent la ville et puis il mette manger kounya diable a venu. Amon l'auto venu non. Moi dis ouvert quoi. Si dame dit oh ça c'est pas voir maman ça diable ali. Ya maman vini. Amon l'auto vini non. Moi dis ou belle comment sera vini non. Moi pas besoin amando ou mettre te là. Il ouvre porte mettre manger. Puis l'autre là veste de nuit degrés pour mourir. Et puis diable allez frère on fait chaud. Non voile et puis voile vient normal et puis voile vient descendre et puis commence à chanter. Amando tore vini non. Moi dis ou belle comment sera vini non. Moi pas besoin amando ou mettre te là. Et puis porte là ouvrir et puis diable là pas plus mauvaise petite là et puis court à faire et puis quitter Kokobé. Les mamans sautent la ville et puis ils joignent Kokobé. Dans cas et puis tout petit puis belle petite là et puis maman fou. This story is about a woman that had two kids, two girls, and she loves one more than the other. One is beautiful, one is crippled. And then there's a devil in the area that come by, knock at the door, singing a song. But usually the mother, she has a song to sing before she get in the house. And then the beautiful daughter will open the door. Once she hears her mother singing the song, they say, I'm on a door, we know. That song. And then once she hears the voice, she recognizes that that's her mother's voice. And then the devil, she always come by singing the song also, but with a deep voice. I'm on a door, we know. Blah, 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 about the song. So the girl would never open the door. But when the devil realized that it's the problem about his voice, so he put a hot iron stick on his throat. That his throat become clear and his voice come out very clearly. And so now he come back again and sing the song with a beautiful clear voice. Now he has a good voice. The girl just opened the door and the devil just catch the girl and run away. And then the mother has only the crippled girl and the crippled child left, the messed up one, the one that she never wanted. That she's the only one that she had. And then, and then the lady got crazy now. She's crazy. She don't know what to do. And now she only has the cripple baby left. In fact, that explains if you have two children, you must treat both the same way. Right, one more.